prokleti novinari svašta pišu. Slučaj je u stvari bio mnogo jednostavniji. Dragi gledaoci i slušaoci, prisustvujete trci godine. Vodi fenomenalan konj Zlatno kopito, vlasništvo gospodina i gospođe Brown. Na terenu se nešto događa, ako me oči ne varaju. Nevjerojatno, ja ne vidim favorita. Favorit je nestao. Oteti konja ispod jahača mogla je jedino banda prehlađenog Joea. Ko? Neka uđu Brownovi. Imaćete svog konja. Samo čas. Naš dragi konj. Ne, ja nisam vaš konj, ja sam inspektor Maska. Halo, redakcija Ponoćni vrisak, ovdje je konj Brown. Što? Niste oteti od gangstera? Ni govora, otet je moj grubi falsifikat koje je podvalilo osiguravajuće društvo. Senzacija! To ćemo s mjesta objaviti. Prevarili su prehlađenog Joea. To ključe je falsifikat. Udesi ga! Klipane! Čak ni novinari ne mogu naslutiti da se pod kožom konja krije jedan genij, inspektor Maska. Kakva veličanstvena podvala! Sad je sve u redu.
Thank